Kardom nili mer persanta rong ha nili nis fast CEO lapen karbeng law against corruption law member secretary law unil dung do lage thingbing le convener karbeng law against corruption pu bangke ke hai samsing hanse karbeng law against corruption chief convener law nasi kedang tang apor hot itu masau kisung do ko joni chiu chiput bang asal intan pon ko son do ko lo nasi pini apor mi long sin itu so chiu chiput abang pangceng padu pon lo nasi apor tak eno elo si chiu chiput bang pangceng kon pin na kon benar ke hai juga dang tang hot tumpin analam jetan lo pini sita mi Jepang lim bakal sana tak cetan pon tuna. Sini nang pan juga tumbang la pan lo. Sarkar tu klaim kita mau long. Kalau som tu son si dotang lu tu, son si tu cini pol so bang dak pen han kita. Ahang lo, ele tum sarkar tum klaim kita mau long. Kicu panglim dotang lu ko kacini ji aphan bangke pasoni atau ar pen tum cini dulu. Isi bangke Right to Information Act RTI ateng penil tum lo hangang po ala so lo along report penil tum lang pen chini unji la so scheme along kam claim ma scheme government pen fund allocation ateng la dak kam claim ma ala dak mentel tum chini dun po la pen ke isia bangke adim along kam claim asai ke oi adi melong kam klaim asai ke oi lepen ke supply hormu pu sisteme yaitu sai ining oi mimi hormu ke thonda lepen kam klaim mo long sisteme asai ke oi lahai pen dele tum kichu panglim do tang lo pu ni tum matha dun me जो chairman के हाय निबी नंगा लुचलां बिपद si contractor atum kam claim sai oi war rat tila la so puthak nang li kladak pen hanjima contractor lapen vendor atum sai claim oi war rat athe pi alama bangila pulo alang itu bang authority itu fan competent authority itu fan akele percentage kipinang ko na person ke do ko polo athema government afan latum tax pinangi GST pinangi construction works along ke 12% up to 18% an tax pinang ko 15%. 12 to 18% tax pinangi la soang bong pen la dai tum local government pulo te tum la dai professional tax do ngata 2% pinangi ke la pen ang parta forest royalty ta pinangi di pulo te government tum tax log sila da 25% an dak tax dam juiti la pen ang parta kam ki claim nangi along bangke government atuma bangke 40% ke genuine pulote 40% ke kam claim dek nanje 40% pulote ko andolan ke 40 plus plus 25 pulote contractor ke alang du den ke do o ilo bisi do po nang 25 ba 30% se do pocho asi contractor atum ta authority atum pan aku la dala song bong pen aku percentage pichunang la 15% di 15% 10-15% pinang lo pulotang te contractor atum ang ibu proof pen ke claim ke si padugalong bangke alihiloy ke 10% 15% the 10-15% along sila lang tumikan hinikan it hong chong hong nang po la so po si contractor atuma bangke ahok pet bangke dimelong kami claim asai oi berer yang si public authority atum yang si 10-15% endunde lepen ke officer atum yang si tibul fee endunde pelutang te contractor atum ta genuine kami claim ji pansi kechisik ini kadang abe pan kali he inut bahnya contractor atum ahok pet kami claim ye pan kechisik atum do Te jika mereka la comment scheme along implementation long kam klaim kiledam di do koson chini gela ahok lo kami claim government scheme itu
central government pen puno state government pen puno central sponsor scheme by state sponsor scheme puno si hormu bang tangkanang le lo puno de la so hormu bang scheme amendment pen tangkanang leji la so scheme amendment pen tender pinang ji ahok pe da bang tender PC open bid nang ji madu kado kabiara da tumta la so tender long cipati dun long nang ji stanona bang la puson kandidat kidam tang episode hutan ele pulo backdoor pen kami pipa la so backdoor pen kami pi ya joini la da bang ke government scheme implementation long ke kili dam de to kop ketilo se alam pen alam lo ilitum bang et home contractor de contractor lo ilitum bang et home ke bang et home de cs akam lo itum tender job lo sta highest bid ke long bang ke ne lo jene ba sta me ne bang ke authority itum pen thang ka chimi evide a joini ye nang li bang second bid bang han kam nang pidet bo la tai si legal lo chok chi dam lo la dak implementation of along tili dam de nan ni kitiku towards ke dam lo la dak chok chi lo ati democracy long bang ke kasipati dun dia jakong de pom mati la si chipati aphan ki biar lo la ta la penang parta authority etum amuk a contractor aphan kam pinon ba amuk a contractor aphan bill pinon 2 liter pen kitok ji aronawi athima 2 liter pen pusong tok lo pulo tante open bid ki piji aron masih ada nong si open bid pilo pulo te 2 liter pen amuk a contractor aphan kam setel no amuk a contractor aphan supply pinon la puke officer aphan kapin khaji aronawi lo aku pinkat dia pulo te lake undemocracy lo unconstitutional lo constitutional aron pen angtan si claim lo lagi tangte kacupang lim mate corruption aputha kachisong nang dia putha nali ko an mathadam pirthe long te la sohor bang ke UN long sta me se resolution deng pontang lo je pirthe long kacupang lim aputha kachisong amu claim pon vek nang po la son da taxi ilitum karbiang anglong karbia long ria long ba indiana der long stami ka chipang lima putha ka chisong akinan so thepig lo thepig a the bang ke plang atum bang mate power ka chipang putum bang plang mare po kidu katum la power chipang kudu long le tum bang ke thang account ka chuklem dun elo democracy pu ke allah amen chopo okay mo la so joini ilitum suppose alam pen alam lo sen ne cm lo ban ne em lo ne jakong lo kong lo kuman ne mithang mon ne phan kam chi pi ra chi pi stame anutin ke ne family kali mati de anutin ke ne family kali la si hala ne family kali atu ma bang ke kam nang long dun de long de lo la kam ta nang long dun de lo security nang long dun de lo payment ta nang long dun de lo de constituency innovate isi ga constituency apansi chipi wara po kipipi phane avidet po la si angri yang don pendo nangi pulo tante iletum kichok chia di malong an de ne pupe je amuk officer chok che la solam kali ba amuk public authority chok amuk public authority chok che la solam ta kali la pen ke government aphani kapin rem dun polam ta kali ilik tum bang ke 100% development nang ji pusti ki hang tum lo mati la pulo te government aphan ke ka support tum lo je kan claim pame no mi tum ta nang tum phisi do lo kwa tum lo sta me jong si corruption na ki chupang lima putha ka si antong si pa do tum aphan jong si aning oi rong lo alang tum aphan jong si ko pene ki pupar alam kalelang kang check pon de kang check pon do ko lo kahijin pon do koglo kelang selet pon do koglo pulut ilitum development nangi pu government tu slogan asian tong de equal to right equal to development la so bang ke failure de po chunchi de po ilitum angri siang do nasi ching thur nangi pa prang nangi cholong ra pe nangi pu ke hang gatara ilitum chunchi de po matra la jakong de do tum bang si claim aning hang claim mana po Kijut si nilihin kan si nangar rik lang sial mana kan kacupang lim mate corruption aku thak kacikang nunjia putan ko pipi claim pon angji
Kita nanti apa? Kicu panglim mamu itu men ke pavir dia pun kicu panglim ke munit tum ametang aot a karakter si celar nanti munit tum bangke aot si celar nanti aning angkin si celar nanti asili tum bangke la so aning angkin ke lardun aot adur ke lardun ke men ke joy ke asai ke kali puai pisitame kisum utakali asili tum rada tum pan bang cirok tok ke padu nanya bangke la puhen lo je letum kam ke klaim ke dam adi malong bang ke dam tanga hutta pulai letum kam klaim ke dam adi malong bang tar pang heng dona po signboard dona po je la ke amu la son scheme kan si ke deng la an kilometer to war le klaim buta an kilometer si ke klaim estimate amount la an contractor la an Karbang long term mass council pen si ke claim but state government pen si ke claim central government pen si ke claim la puson tar kan tek long at transparent lo pulo tang te je ili tumbang transparent lo rada tum phan la haya scheme mu kha lam ba chini pon lo pulo tang te rada tum ta chini po je ni tumarong pharma ni tumarong ke dama to wa ni tumarong community hall men pen ban itu marong club amen pen itu marong water supply scheme amen pen tangkal la an sinan kelelo government itu nang claim pilo ba scheme ke nang deng pilo ku chini unpo hala inut bahani ki chok chi contractor pule pui pusita ma officer le pui pusita me mate public authority itu pule pui pusita me inut bahani ke chok chi itu mabangke ke chok chi akan claim ilo la penang parta do thulang ilitum corruption aku thak event binang po je kilun ke kane chipati ason binang po hala rat ke do o melong la hai lam tum chithanan po osumara tum pantai school long mustame art competition ason da binang po corruption men pen la poson da taxi ki ongdum yetu uwe kimi tum pan right to information RTI ek aku thak taili tum training binang po awareness binang po la pen ke freedom of speech and expression la hayalam stamile tum constitution pu tax tami kinang sok itu merat apana ke dorkar alam teli tum kenon si kithurun mi side lang non si ke charlie dun side lang posi ke thek ke chini ne tum si ke ong si ke ile tum ke ong dum gitu chupang lim pen ke khang me atwar an ke thek ke re tum ba opposition party le punon ruling party le punon social organization atum le punon non only tum RTI activities atum le punon itum anti corruption song atum le punon tu un ana bangke rap along la solama siang tong bang pale lu pulo tangte kado kawerat tum ta cirok tong dopo cirok tong dolo pulo tangte ile tum bang ile tum arada tum stami aning ang thina bang pejo penang cilar po ate akhe jong si ching hondu along ri ahawar arong arat an ching hondu pulo tangte madu stame amethang rong long bangke tuar ke klem pahino dagji kam ke klem pahino dagji pu bangke kachisik ki abeji asila puson amo bang le tum an se chirok tok bangke du akenang sot na be chipko menon ki ha te thilan arjuna tu jathan bom la corruption lam ke nang jathan no ya tapi corruption punon ka tan putulo la nali putulo corruption ki khang ki joy ke gali kala de asi aso corruption ke khang ji phan ba ke so corruption ku ni phan ke joy ke gali sungkrung age asi la so ke khang ji phan tu piam mo lo klem nei la nang chiniat te plarda pen han ta amo atuar ke do ile tum stame government aphan kache songdun pulote bahari hutura sonsi bang chimathal ini tu mamatha bangke rada phana ki mesige claim pilo de kichu panglim khanang po equal development nang po mithanga rong arab mithanga long reaching through nang po toar me lang misen nang ji pusi pulo stame hala adhaw gatum bang kichu matha ve gatum bang kichu panglim ve gatum bangke itu phana ke bahari hutura sonsi chimatha po buat pitch tami la soang bong ini tum hini ki thom claim ne isike rap pen lo mu pen nang than et lo rap pen ki claim ne bang ki le tum un an seminar binang po awareness people nang po cherok tok ame tum rada long un an lam pali nang po nona soni tum social media long stami la hai
corruption aku tak baca ni nang po bikhek koi ni lagi cuning rigang tu bang ke media arul thepik corruption ki khang pu tak la media tu ma bang tam rong atok anu lang tu network do sel rong atok anu la kan ki claim ki lidam de ki chok dam de pu tak bang ke public along bang van nang po ra along bang la sos hormu paklang nang po la pen anti corruption sel do an itu ke claims organization atau social organization tu puna political party tu puna metang party long ta anti corruption sel cipin chong nampo je opposition party tu ta anti corruption sel do nampo lason ta tax ruling party tu ta anti corruption sel do nampo social organization tu pustami anti corruption sel losi alang itu ma bang corruption aku tak pudu nampo la pen ke government ala afansi tame isi pressure pinang poje nang tum son si claim nang ji bang tham do nang po la pen ang part ini tum dolan anti corruption ek mukha do ala so ek teng penil tum kodalong PIL pimi PIL la pimi la pen thana long pustamile tum case la haita pimi kodalong stame bitum case pimi pen ke central vigilance jitu vigilance pu CVC long stame tum la haya lampali pen ke sesong atwar tante port chiku puta port lo pini bang kete kapan lagi pon na kardo panak dinggal